بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لوبتي أمها أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو من مسكتو كريم بجندني بلوغ المرام شرحة هذه بلوغ المرام كتاب الجامع أدبتك بوله بابتوجه فرتم حديث أو من شرح كريم مدني أيقتهم ميدكي ستار سفر ساستك سالس حتى 11 أغسطس 2026 أقوم من فهوجه درسك أديالوادا فواني سلاما بوله أدبتو تريجه همينه باي كنتت حديث اللي بدأ فادتو تريجه همينه باي كنتت एगोतुम मेरे आगो में इंशाअल्लाह बाकी हदीस का मियो बैता फुरी हम कुरे तो मसे कुरानी एगोतुम देवन हग्गे गोतुगा मेरे आओ में बादल में दावत दी फिना मारमें कंत कुरानी की हिने तो आगो में फरदा फशमो गोतुम हम हदीस की आदाफ़ कुरिया दानी أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. اما حق توغترين ديوانا حق وإذا دعاك فاجبه دعوة الديفكم غابانما دعوة قبول قرم حديث توغ فادا تريغا دعوة الديفنما أولا بلالما فرطم هنگا هم كهار دعوة التو دعوة غمانا غميه مرني وربار غغوت أمنا دعوة بدوي مثالك كيومك دعوة ديفانه اینا گیان حاضر و دعوت دیفانه ولی ما یک دعوت دیفانه نہیں گوس باور دعوت تکن اومننگے بدے انما اسمیگے تیریں اومننا واجب وگے میونی کون دعوت تو علم بداونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پس فلوگا میوا دعوت اجاب دینو گے تیرے گا میہ مننی واجب وگے مدنی ہمیں کنی ولی ما گے دعوت کا دعوت دیوجی کم گاوانا مہما वलीमा के दावत का औमन्ना दावत दीफ कम गवाना मा एक एबुरी शरूत के वकी शरूत के हमवा कम गवाना मा ए ना गमच्चा एकम वाजिब वगेंदानी एमा कम में दावत के कबूल कुरमेन नो एबे एक वकाल शरूत के मुलतो में बालंगे बजे कम एकस इल्मरिन शरूत को तेरे का बार बार को तकंगे बा होरी ही मुनाफा एम फुरतम कमका ए दावत देवे थानकी नोते मजरीह की हराम इच्छकुम मुदाफावा मुदलकुन वत फैसायकुम खरद कुरेवेगेन हेदे दावत कमुगा नो मिसालक मिया को वक्कन कोगेन होदा पुरी फैसा नोते इनु बस गोतकन एन हराम गोतेग होदा पुरी फैसा कन औमन्ने यगिन अबवे एन दावत देरुगे एन हेदा को पुरी फैसा के हम बेजियाम ए शरत वतेरेन ए शरत आगुमें नमियोति उनीफे वाजिबोन खेंडिगेन दाने कमे कमुगा इल्मरिन बयान कुरबणी हम एगोत इतुरु कंदतोग शरतोग तेरेग देवनिया अवन बदलफ कमुगा अवानमा इतागा मुंकरातेन नुहिंगु अगुम मिजमानुगा हास गोतेग्गा वलीमातक बदलफ कमुगा अवैनमस देवत्तरेगे वलीमातक अमन तेरेगे बहिमिने मैगन गोतेग्गा एगोतकी शरुई मिंगणुम बेबे वलीमाता अनेब्बा वलीमाता की एक शरु एबस गुलवरे नुहिमेने आगोमेन्नंग एहिं गांव तक नोत एहिं दीन तक बयको प्रैक्टिस कुरा गोतक ओले गोतक बेबे वलीमाता एम गिनफहारं एताग आगोमेन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगोमेन्न मि शरु कुरबा फवा मिंगणु तेरें बेरोगा अमोतंगे बहिंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला नही कुरबा फवा अमोता एगे तेरेगा ए बहिमेनेगन देहम मुंकरात हिमिने कमुगा वानमा हिसाबन एनंगे दवतु कबूल कुरुम उद्दबगे नो एहनमस
ilmurin mige begennawa itu tafsile misalaka dawat devunu miha ki e munkaraten huttumuge kuladanakan libingen ma mi hekkamuga wanyamun ena etana diyumuge hudda ilmurin e badevwa ekive ei ena etana goskin imkaran huttuwe netibe hema ekkala noga goskon oy kanta enage fushun rangalwegen daatibe hema e fursatu ekkamuga awana ma ena etana devidana hama egota den ekam kuladanakan nekti jiyamun ena e dawat qabul kurum huddawegen nuwakamu ilmurin vidalwana hema agumen ben mihun naki misalakan wara deen lobeko deen kankam farwatirwa mihun kam vejja bay far dawat dinima ene ba sharupes kure timanna daani mikanta uga Allah subhanahu wa taala haram kore mikanta nuhimine kamuga wanyamunne ehema ena diuma akuga nuwata ena e dawat qabul qurani e sharuta ay kamuga wema e kantan eba luwevi gende nuwata e kantam ena huttala eba ehem vejjamu ei ena diuma e huddawegen waane kami kamuga edwani vedawani hama egotte nuhutte kamuga wanyamu den e hisamun ene e dawatu qabul qurmen nuwe ema Allah subhanahu wa taala ge ayataka kufuru werive e ayataka malama kurve majlistawga maana ki Allah subhanahu wa taala dhikru kurum ekkibawen wa majlistawga efada majlista vejjamun tiyabamihum etantaga nuti bevutte tibet kamuga awanama tiyabamihum usmani emihuna efada begemne ehema mi ayatun bi dalil kuraveni efada majlistaka nudiyun diyun hudda begem nuwakam hama egota itoro sharutaka inwani bayan korabani e dawwatu wanjehene ene khasako deve dawwataka bayfahar dawwat deveruga baki bayaka jok jamaataka dawwat difane hem vejjam adene gotte kan khassa enwebe enna mes khasako baki mihaku muayyan ko mibunni dawwat difa tiba annan jehene hem vejjam e khassa dawwat devji kamuga wanama ena dawwat qabul kuram jehene dawwatan ijabaten jehene walima ge dawwat hoga hama egota walima bebe eruga bayfahara bar digudagen besebade ei furta madu misalaka walima baafana devana duge se baba note timana duhe beseba baba ehema ilmorin bayan korabani furta madu ena edawatu qabul kurum wajibu gembe devana duhu ena edawatu qabul kurum mustahab weginde ehennama istimwana duhu edawat qabul kurum makruha wegin bakamuga ema bayfahara tanawaskam ga amalwari miwatan amal kofana hembe jiyama ome amal qurani kihinekkam mi hisabun ege mediye itur sharutaka balalafkam ga awanama ena wajibu ehin kame edawatu maccan naw misalaka geega firmiha khidma kurun daringe kankam belum meonani abimiha hawalu efa ema enaya mi dawwat devunukamuga winames mikantan ada kurma fahuga noni ekama hudda hoduma fahuga noniya man diyun enage macchaken nobe ehema e wajib kan kendigen ebade ehem wajibege sabun ehema mifada hatuga ena ekkala wajibkam kendigen daane dawwat dinkamuga winames ituru sharutaka inwani bayan korabani enaya deben nekkamuga wanama e dawwat dimmiha ge faratun uduru bayan kon enage hinhalal hodun wata ene ekam bayan koddinu ehema e hisabun enage ekkala wajibukam kendigen daane ene udur bayan koroma ehema deven nekkamuga awanama udur veri wanjehene efada majlistaka ei Allah subhanahu wa taala ge mi sharu kurwa fa emun beernuwa kantutta vejjama enum majlistan awmenna e ijaba dinu menwe den wara muhimukam mi awmen misal wara gina befunna suwalu fede daane walima agos komme misalaka e kiyomaki wajibun wa kametto agummenna walima ka dawa dinas komme lazim ennun etana gossa qaagase wajib mevani etanan hadiruwe enaya ekamuga tahuniya kiya sadangala komikanta kollun astuga mi wajibegen midani ehema ihsan e wajibukan kedigen ebade ehema komme lazim ennun ene etana gos kaanne de mihaves ka mikan kurmen astu e lazim wa kamennu ehma hadisek ge baade imam muslim riwa ko fawa hadisek menni ida du'iya ahadukum ila at-ta'am falyajib fa in sha'a ta'im wa in sha'a taraka ehma mihaka
mi keumaka dawwadif kamuga waanama ena dawwat qabul kurashe ena beenun kamuga waanama kaamvi nuwata ena beenun wa kamuga waanama keumenne ehma komme lazim kamennu ena ecche keumaki ehnama setana gos e walima ge dawwat miha nuwata kaaveni kure miha ya ekamuga ufaakam tahuniya kiya enne salangana kollumu fudene mige sabum war baawaro kantatake omna hasilu gebde enage hitan hinhama jehun eba libigende anu mihage hitan mufaawerikan eba genesteve mi sabun awmen visnalanje muhim mukamin eben awum kurin fa kolli gota rajye gaves nota muslimunge dawlatawga muslimunge emihunge terega miedu bebe bay badi matawga war bodtu munkara taken eba feturege gebde ehma kaawanya tayyar wa yaruga edemihunge swara bodan eba visnange baje sharu minganu emihunge walima kantatta puriye gendum adham ehme defaratu ge member farmers sharu minganu ekame puriye gendum taka emihunge ibbar dendinu ehma nuba kamakan awume ibbar dendif kamu gawana mekamu ge faafa emihunge bebe ama anek kola nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadise baade heukamuka magudakka fiyam mekamu ge thawabu sene unuwe dibgen dane kamu ehma den mi zamanu ga awmen khassa ko rajya ge be masata ga balalat ko gawana bay mi hum party baby mottaka loanu se banaga miha mane ki ena kuladana ka nek mimbaru party e bodu baby mottaka lakkan e ba haradu kure loanu nage ena neffim warum baby mottaka bodati taklif taken amil den ena ge nafsu takam jessani bay mi hum mi fada boditi loanu tan nagagen kaaven feshuma ayuga ma ginido henwa kaaven ruligin dani hisabun komme seke ge boda mi loanu tan as egen salam nu egen uletan olmena me do mujtamu ba fene mi fada dera hadisata hinga mundata hama egota walima gaves boditi munkaratta music koloma ekuga lavakiya dejinso masuniye mihen gos baawar munkaratan eba himene Allah subhanahu wa taala baraka labmane magutan emihum bandu kurani emihum gamina nafsaka hema mifada majlis takun eba ekahereben bade heokamuge ahulwerin heokamang edigen emihunna baddal kodumottaka awma e shawgorikum onna mihunna se dorta bandugen ebade mifada bodeti munkaratawge sabun hama egota bay mihunna bisneni dejinso wakiko mi mebe sharui mingonu bebe kaamel party ta ki wara mieduge zamana fit nuwa kam kamuga hennames lobe takhunne agumen Allah subhanahu wa taala ya bole mogotum kurebe bes kamaki katu kam nu mi zamana fit nuwa kam nu ege sabun agumenge kaavenya barakalle ko Allah subhanahu wa taala ruhi wodigotum debigen daane kam mi hama egotan ituru kam faaha kollam beenum bay fahara kurebe bay kantawge sabun bay mihunnan e party takanu ta haflataka diumuttaka eba udurwerive bay fahara kurebe agummenge hitum nuwata agummenge ekamakkaka wara mi ufala ayuga faaha kuram beenuwa kame mi misalaka ebbeko ekkulage hedumellum mige sabun asluga kaavenege haflage maqsadakun eba bursadigevade ekive ekkana nikamete mihunna kaameni party amuttaka uzuru veriyele ekive emunnaka nove fursate misalakan e polage echelli hodumoge tanos kamenne ehem bejjiyam ekkana mihe baladugane miyadu efada party takan hadiruwa ekkana miha agum annanakam dekunu kamuga avinames kureve mifada bay kantawge sawam miyadu bay mihun efada majlis takan hadiruman urassedigende ehema mi asluga dera kamek agum visnalanje he kamek emme ufaveri hayatan ganne emme baja duwahuga agumenge bay mihum nifada kankama adewman eba hurassedigende agumenge bay befunge amaltoge sawum ehema agumen mi zamanuga khasako visnalanje he kamek agumenge membe fan ade hama hemme kaavanya taka kurmatda mihum mifada mi muhimmu kantattakan agumen samaru kan dinumaki agumen emmenge maslahatu hasil wede hama hemme Allah subhanahu wa taala ge ruhi wadigatum agumen hasil wane kame mi kantattaki ituru faida kam balalaf kam gawanama mi bay faharan kavenenge adi hafla anunas kewmaka misalaka daud difana kuda kujjaku mane ki sharui minganun adi ena
boduwegin wa mihi kamuga nuwa mi tasarruf difawa heje kujjak misala kadde dawat efa dawaten alman qabul kurmaki komme lazim kametto e korenjene kametto ehma efa da halatek gaves kina fahara dawat mi deveni ekujjege man fan ekamang edumu gisamu ehm vejjam emihunge faratun wakile gotuga nuwata badalo gotuga mifada dawat menane ehm vejjam efada dawat bis devijje kamuga awanama qabul kurmaki hama hewkantoga terega hemenigen dane kame den mi hadis kamen itoro kamakan haqu tere menani nasihat devijjiyam nasihatakan edijjiyam nasihate dinu miga agummen විශ්නාලන් ජෙහෙ හම මුහිම්ම කම මීග එබෙන් එයි එබස් කමකන් නසීහතන් එදිජ්ජකම ගාවානම එමි හෙග්ගේ ඉල්ම ගොතුන් තනවස්කම් හොරිකම වානම ඒනෙන් නසීහත් තරිවුන් මිසමාන ගවමෙන් ෆෙන්නානේ බය ෆහර එකංකම අහුල් වෙර නූ මිහුන් එමිහුන්ගේ රායුත ෆාල් කරමුන් දාත එහෙම ඒගේ සවම් බය ෆහර බය ගෙල්නුන් තන් එබලෙවිගෙන් දේ එහෙම අස්ලුග මේග නසීහතක එදිජ්ජියම ඒනගේ ඉල්මු හුරිකම ගාවානම ඒන එකම නසීහත දරවන් ජෙහෙනි ඒනගේ එකම කුරදානක නෙක්කම ගාවානම ඒන වරේ ඉල්මු ගොතුන් අරාහොරි මි කංකම් මොළ දෙනගන්න මීහෙකම ගාවානම මීහෙකන් ඒන ඉරුෂාව දෙන් ජෙහෙනි එහෙම එමිහෙගේ නෙන් ඉල්මු නසීහත දරුම නෙන් ඒනගේ නෙන් ඉල්ම නෙක්කම ගාවානම ඒන එහෙම මීහෙකන් ඒන මගුදක් කෑ දෙන්නේ එහෙම මිසමාන ගවර්න්මන්ට් ෆෙන්නන බය ෆහර ෆික්හි මස්තලතවුගා ශරුයි මස්තලතවුගා එකම කමෝෂිකම බානු නු මීහුන් එකන්තවගේ තෙරිය වදේ වාහක දෙකම සම වරබොඩති ෆිතුනත ෆෙතුරිගෙන් දාතම් එහෙම අගොම්ෙන් ආම මෙංගොන බලාලස්කම් ගාවානම මෙඩිකල් ડોක්ටරකු ඉරුෂාවද්දේ ඉරුෂාවතන් ආමහෙව දෙකම ගාවානම ඒනේකන් එකම නුගුලේන මානේකි මිහක මරුස් වේදාන එනද ඉරුෂාවද නොත බොඩු ගෙද්දු මෙස් දෙබෙදාන එහෙම එකහල කමෙන් හම ශරය ගොතුන් අල්ගොම මිදේ රායුතව කීවිස් එකමුගේ ඉල්මු නෙම් මිහෙකම ගාවානම එකමුගේ ඒ කම කුරදානකන් ඒනගේ නෙක්කම ගාවානම හයගතුගේ ඒනේ බොරේ මා බොඩ දන්න මිහෙක ඉනෂාව දෙන්නේ එහෙන්නම කොම්මෙ මිහෙකි ඉල්වරිකම දෙහිගෙන් ඒනාගේ ඉල්මු හුරිකම එන දෙකින් වාහක දක්කා කම ගාවානම මොලි මුස්තම ෆසාද වේ හිඟාදාන බොඩති මුන්කරත ෆිතුරගෙන් හිඟාදාන එහෙම මී විස්නාලන් ජෙහෙ හම muhimu nukutai lobati akhunna itoran ngawme balalaf kama wanama dem yennani mi hadis ka kimisin ereje kamu gawanama Allah subhanahu wa taala hamdu kofi kamu gawanama enaya dua koddiru mi masala ga teriya eba ade baykantata eme fortamanu kure diumuge kurin agummen bayin hadis taka balalaf kamu gawanama mi beenun kureve bayin hadis tawga de lafzaku nabiy sallallahu alaihi wasallam garihum waridugen asbab behema fatushammithu nuna fashammithu migota nuni fasammithu migota vese bohori de lafzen asan kom migota kiwes e bahegge tere nuna e maanege terege hemene de lafzu ehema hamdu kurevijjiya mo mihaku kibihi ala Allah subhanahu wa taala hamdu kofiya alhamdulillah kiya fiyam den aumen qurani kon duato kiyane kochetto එහෙම එෆද මියක එහෙන් කියාෆේ අවමෙන් රද්දුගා එන කුරානි දුආයකි යර්හම්කල්ලාහ් නොත යර්හම්කුමුල්ලාහ් ගිනබය කොජ්ජම් එමෙ මිහ කොජ්ජම් යර්හම්කල්ලාහ් කීදාන නොද මිහ කොජ්ජියාම යර්හම්කුමුල්ලාහ් කීදාන නොත ජමාත වෙජ්ජියාම යර්හම්කුමුල්ලාහ් කීදාන මිහෙන් ගස් මිකුම් මෙගතක ආගමෙන් කීකම් ගාවේන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ඒකම්ගේ ඉල්මුනේ මිහකම් ගාවජ්ජම් සහාසකම් අරබස් නෙන්ගේ කම් ගාවජ්ජම් අවමෙන්න මිකොම් මෙගොතවසේක මක්සද ඉන්ෂාඅල්ලාහ් හාසිල් වෙගෙන් දාන එහෙම යර්හම්කුමුල්ලාහ් කීකම් ගාවේන මෙස් මස්සලන්නේ නොත එමෙ මිහ කොජ්ජම් යර්හම්කුල්ලාහ් කියසස් මස්සලන්නේ දැන් ආගමෙන් එදුවා කුරීමා අනෙක්කාස් කෙමෙ හෙලි මිහාත් කුරානි කොන් දුවායතෝ ඒ හිසාබන් ඒනා බුනාන යහ්දීකුමුල්ලාහ් වයුස්ලිහ් බාලකුම් නිෆදා කීම ඇස් ෆවණි ඉර්ෂාදෝගේ තෙරේගා මී එහෙම ආගමෙන් මිහාරෝ mi adamun hisabun ituru masalen e baade bay fahara kimbi hedifa bay mihun Allah subhanahu wa taala hamden nukure noniyama enen handaneteni එහෙම එල්මරි විදාලවනි ගස්තුගා මිසාලකන් ene inguna konga vinas hamdu nukurani එහෙම විජ්ජාම එපද මිහකන් හඳාන් කොද්දිනු කොමෙහෙම වේතෝ එමෙ විදාන එපද හාලතික් ගයනේ හඳාන් කුරුමේ හඳාන් කොද්දිනු මෙ නැතේ එහෙන් නම් මිසාලකන් ene නොකියන එනගේ ජාහිලකම
e korenje kamek ene neengeni ehem vejjam efada mihaka handa ko dinumaki ituru sawabu lebigen dane kamek kamuga kom ekes dehalatuga we sama handan ko dinumaku masale enen ilmerin terege dekol bes waga dekoni ennamas bain ilmerin tankole mi babuga waga dakafani ena jahilu kamu nuwata ena mi engunu kamu ga awen nukuranya muden handan ko dinu sunite isa mo ikon ene faitugen edi e dibonge duage mi hewkam we sene gellegin esabon diyai dem misalaka mihaku kimbe mewani maragina maane ki tim fahara kimbe fo ever seturu mewani ehem vejiyamu den kiketo almen kiyani e misalaka tim fahara vor gine vejiyamu den enen almen kodden be duwa ki afakallah tiba tibani miharu kommes gotakum balimadukum hasil fahme tibayan astuga ekamuga mi rakkaterikan e badin rakkaterikan edi awmen mi duwa korne hem afakallah mi kiyani awmen efada halategga komekas awmen kuriye jehila yaruga adi sastan etur halate mi misalaka anhanen toge tibitanegga firihenaku hile firihenaku kimbissen ani ehem vejjam e anhanen tan enaya e duwa odden jehena to hama egota hile anhanen toge tibitanegga firihena guttamu egota alhamdulillah kiyafi mena duwa ko odden jehena to ehma mi fitunage doru hulu vidane kamen efada haret tawga ene duwa ko odden wen nuwe ehma hile anhenu hile firihena ko hile anhenaka mi raddu dinu nuwata mikamuge jawab dinume nekkamuge ilmu vidaluni ege sabun fitunage doru hulu digenda te henna me sawum menna argumenge kaari argumenge aholum argumenge ambidari mifada mihun kurimatige misalakan argumen kibisin riji kamuga wanama duwa ko dinumaki argumen ko denjene kamen ei sabuga e fitunaga doren nonna ehema ei argumen sharwi gotum uddegen ba hisabe itoro faida kam argum balalaf kamuga wanama demiyannani mi demiha ko jiyamu alkurin den nabin hama e demihuka efaharaves duwa kore vidane nota bakin ves duwa kore vidane ema efada halategga e adu ibe emmemme sasluga duwa kudden e baje mehar alhamdulillah kiya rawmen komme miheke sevijja mawmen ege raddu eba jawab denje yarhamkallah mifada kiya ene duwa kudden jehen hame gota mi hadis ka anna itru baatawge terega me mehni wa idha marida fa'udhu bal wajjiyam bal mihaya ziyara kurum ei haggekamga ema mi kon kala mihetto maane ki hama komme mihaku barivesis emihaka ziyara koran jehene to nuwata kobato emihegge sharota ki inwar bayan korabani emihaku gein nikotuma udururiba awaruge balimadu kamen ene jehijjikamuga awanama den muslimunna fardu kifaya gotuge ba wajib we ene ziyara ko muslim utene kommes miha ko ene ziyara ba kuranje mifada haaduga enu halatoga balimadu kantoge misalaka ena gein niku mihunna baddalwa kam gawana waden ene ngal ziyara kun adi wajib ge nude hennama sevare bodu balimadu kam kun ene balimadu kam lagane ene mistakun ge tere nikutuma mudurwariwa waruge balimadu kam lagen fikam gawana ma ene ziyara kurumaki fardu kifayaten agummen ge tere kom mesebbe ko ada ko denje haggen e ada nokura kamu gawana ma men emme faafergen dane den ema ziyara kura yaru gaden agummen kanta kurumbi kinetto bay fahara bay mihunge arehuga misalaka gina wahaka dekkumaki ene undagu wedane kame anedda harattawga gina wahaka dekkumaki ene ekam gesabun hinga wajhun liben dane kam kes vedane ehema agummen wake irshataken as fanek etana gossa hadir wati dalmun kanta kurumbi goten e regga emme maslahat hori kinetto awmen badane ehema ene ekam gesabun hinga wajhun libe kam gawana mena hinga wajhe fada wahaka dekkum adi hama ehemme waram muhimmu kame ඒනගේ හිත මඩමොලිකම් යුසාස් වේ ඒන කෙත්තිරිකම මේ බාහිර දිබේදේ විසාලකම් ආයතන් ඒනගේ කාර්යයක කියවුන් ඒ හදීස්තන් ඒන කාර්යයක දිකරු කුරුම් ඒගේ සාබුන් ඒන දිවිපාවා බලිමඩකම් අරාගත මට්ටක ඒනියන් එබා ෆර්වායක බගෙන්ද එහෙම අගුම් මෙන්න හැම එකනේ මේ කම බොඩුයි මනවත බයිය ජීවණයම බේහ කොණු හැම එකනේ ෆර්වා කරන් ජේනේ ඒන රූහානි බේවෙස බහිමනේ එහෙම වෙජ්ජම් රූහානි ගොතුම් බසාමෙන් farwa bohoden jehe Allah subhanahu wa ta'ala emihu kari kodinu mattaka amun hitiri bange jehe
bali modukamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun libi mihika jehe kamekkan adi hama ehme ketir vejjam ene ekamuge sawaba dharma hurikan handa ko devkam gawanama ene ekkala bali modukan luibigen dane kamekkamuga vegen dane ehme efada halattuga almen ene hana ko den ebe jehe kettiruma wasiye kurun hama ehme balitaki Allah subhanahu wa ta'ala jassawai chikkun eida subhanahu wa ta'ala ki ekan ene fillah devana kan ditta hema sawwatauga hifma fawga ekanta kettiruma ene handa ko den jehene den itoran awmen balalaf kam gawanama ghairu muslimaku bali vejjiyam awmen kanta qur'ane ki hinetto mane ki muslimin ge terega ghairu muslima koti bali vegen bawa fahme jeyene ziyara kurmaki awmen lazim kametto ilwani vidalwani e ghairu muslimaki ena ge sababun misalaka muslimun ene ziyara kofi kam gawanama islam uma fursatu kamekkamuga vejjiyam ene ziyara kurmaki kurayudane kamekkamuga ei nabiya sallallahu alaihi wasallam seke fanuge zamanuga yahudi kujjako baliyuma ko ekele fanu ziyara kurami em e ziyarat ge sababun ekele fanuge e ziyarat ge sababun ena islam wagen diya ehma yahudi kujjage bappa ena karega di hinduga nabiya sallallahu alaihi wasallam islam dina dawatu devma ka ekujjaga bappa abul qasim nabiya sallallahu alaihi wasallam tabawuma irshad one mehatu ekujja muslim egotuga vi hama ehme anen hadisaga nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale efanuge boruge vefulu mi ariha wadagen nabi en namoes ege sabun mi islam wagen nude en namoes maslahaten utima nabiya sallallahu alaihi wasallam islam dina dawat devumaka wadagen nabi e halatu gavis ehma kommekas agomenna mi miyadu mi nemige medi mi babuge furatama hadis e babo gule ekankama gule ke faadata agomenna waragina kantatake mirege daruska adi alwale vijje agonnuge dua eki tibefunna mirege mi daruske zariya baawru ma'lumatake libigen dium adi hamma hem ekantoge sabun agomenge guluma ulum islah wagen dium Allah subhanahu wa ta'ala agomenna ekama amal kurumuge hew tawfiq debun وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته